Theni lo bhola kodwa icenga lo bhola umfukwenge ngifanga phakathi yayibamba Pirates ebeka emnatheni into ebuhlungu amaTshotshe Pirates uMpokazi lona mdlalo wakhe wesibini second game first goal madoda ufuna ubhabha ngoku amaTshotshe abhabhayo umbekezela Mpokazi ubufukenge uriye uthi andiyikholelwa le nto kona kick yashiywa ibhola umuhawukotha yanyathelwa enyaweni lakhe yaphakanyiswa ngomufukenge la bhola yabethwa ngenhloko wayibamba ngamadolo lo bhola wakhulula ngenqina lakhe lasekhohla akhaba ngalo uMpokazi wayithatha wayibeka ngaphakathi emnatheni zatshintsha izinto e-Old Peter Mokaba Stadium uqhatsile waluma ngezantsi wayisika ngecala lenyawo uRicardo Gosu ubanjwe wema ngci akangakwazi nokushukuma mdlalo wakhe wesibini